Abatura ku Rugombyanga bitari bimwe na bimwe bakira gombora yacera kutunga obuhereza bw'ebyamagara obwabusho ku Rugomba kugu batari bamwe abe bari mu rusisira rw'ebyamagara orubire rutebekanisibwe okwasira bendera y'ekibiina kya NRM Hantebe yo mu ishengero wa Remiyaga. Omunyamaho ahumwire General Emmanuel Rashande akwatinsere ekitongole kya Joint Youth Initiative Group hamwe na Reproductive Health Uganda. Bamwe abantu abatungira obuhereza bw'ebyamagara mu rusisiro oru nibasiima nyakurutebekanisa General Retired Rashande nibagira ngu obuhereza nk'obu kubwiriza hihi nabo nibwetengwa obutosha kandi abashaba gavumenti kubombekera irwariro hagombora yaceera kwenda kubiisya hihi obuhereza. Nabiwuleko nga babiranga mu kyaki nange nenjija bankozeko bamba treatment yonna nebankebera ne musikaani yonna afunye obujanjabi bwabwereere. Nk'abakazi beera kambe nikyo nagamba abenye tubentaguza mbende kushanga mbende kwakubwa kubi kuga mbende transport yafuna yakuza mbende kushanga yaba nyingi kugambwe nabwo ahabo bujanja obwija bahanga yabasa kutwera kwaki bujanja obwahiri Rumiyaga twine marwaro tarwaro ato kurgoyi kurga cyakatonde nagamba kuza Rumiyaga numayironka umwenda mbwe n'umuntu nakafite sente nyingi kayo kandi ngenda nimbi Rumiyaga tugira amarwaro kandi irwarereho nariyo turyine cyo kuyamba tusanze mu kutono ndi abalwadde babadde bazenga abalwadde abamanyo n'abamaaso asaba balabise tusaba President Museveni akwateko General Wasande muntekateketamu okudda abantu abo bajje abasoba amaaso n'abamanyo zokuyamba banakakoma nibo ogenda okutunula enamba y'abantu abaluwa na olujjudde akakatonda mu ggulu ogenda okugitunuuliramu n'omumwisa mu kamera zammwe ekitono nnyo kati ziri ssaawa 6 naye twakaweza abantu 5. Abatura abari kurenga 6 babasize kutunga obuhereza bw'ebyamagara mu rusisiro oru. Arikura Joint Youth Initiative Uganda kimwe abitongole ebyempereza obuhereza Shifra Simba Mashu agizire ngu endwara zimwe ahari ezo ezibashangira abantu bine nizibasa kukingirwa abantu beyonjera habwe 10. Era zagenze okuterera ssaawa 6 ng'abantu 658 nga batuuse naye kati ziri ssaawa 7 dakiika 40 olwedde batuuse abantu 1500 kati n'ennaku ze bagambye muntu eno outreach ejja kubeerawo wadde zabadde ntini ezibadde zibulayo okutuuka luno olunaku naye abantu still bazze bangi. Dr. Francis Marugaba we nagira ngu bakishangire kubingi ombalwire n'abashiija konka abashiija nibo bakutiina kushwekyereza obutosha ekiba kugira ngu kihikire kuhinduka okusomoza twashanga nti